Oro mwaka makeria mweri-inĩ wa Dithemba gĩcunjĩ kĩa Kenya aingĩ makoretwo makĩũmbũka gũthiĩ bũrũri-inĩ wa United Arab Emirates makĩria taũni-inĩ ya Dubai gũkenerera werũ na irĩma cia tĩri. Gũkenerera mĩago werũ-inĩ ũcio mũndũ arĩhaga kuma ciringi 15,000 nginyagia ciringi 100,000 kũringana na motungata marĩa mũndũ aranyotera. Gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ na ũthaka wa werũ na irĩma cia tĩri kũrĩa Akenya mangĩgenera na gũkenerera. Sasa tuko na miaka mitatu tokea to discover these sand dunes na wageni wanakuja wengi. Irĩma ici nĩ ta Mamburui kaunti-inĩ ya Kilifi iria cihananĩtio na cia Dubai. Mamburui sand dunes. So nimekuja kujionea mimi mwenyewe. Na nimeona ni pazuri, sand iko maridadi, huwezi tofautisha na Dubai. Irĩma ici cia tĩri cirĩ na ũraihu wa kilomita 10 thĩinĩ wa ĩka 1,700 kũrĩa cirigicĩirio nĩ itũra rĩa Mamburui rĩrĩa rĩtakoragwo na andũ aingĩ, no mbeũ njĩthĩ nĩ monete mĩeke ya mawĩra. Watu wengi sahihi wako hapa na tunafanya shughuli mbalimbali. Kuna wengine wanauza kama grips, maji baridi, njugu. Kama mtu wa bike over 10,000 unatoka nao kwa siku, inasaidia sana kwa sababu inasaidia home pia. Baadhi ya wale wenye mashamba wenye tulionana nao wako tayari kuungana na sisi kuhakikisha kwamba yale mashamba pale yamekuwa na economic benefit to hiyo community, na wako tayari kubackup hiyo project ya kuendeleza pale mahali. Mũgarũ na marĩhi ma igũrũ Dubai gũkũ mũhuko wa mũgendi nĩ mũbacĩrĩre gũkũ ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene. Mipangilio yetu tumeweka usalama thabiti kabisa. Hakuna mgeni ambaye amepeleka ripoti kwa kituo cha polisi kuwa ameporwa mizigo yake. Kusema kweli crime rate imepungua sana, mpaka watu wanakuja wako freely, mtu anaacha vitu, kitu kimepotea ama misplace, anauliza guide, simu yangu iko wapi? Simu anaipata. Nĩ igweta irĩma ici cithiĩte na mbere na kũgĩa mbeũ njĩthĩ na aikari, nĩ morĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya gũcigitĩra kumana na tũrĩa nĩme. Tunaomba serikali ingilie kati, hata kama ni serikali kuchukua hizo territory ili vijana waendelee kufanya kazi, au kuwe na mpango kabambe ili tuweze kufanya hii kazi hapa kwetu. Kuna makamu official amekuja tayari, na huenda huu mwaka kuwa na changes, na tujui zile changes zitakuwaje. Sijui watatuendelea kuwa na sisi ama itakuja sasa rule ambao pengine tutaona tumefinywa. Karibuni tu tutakuwa na huo mstakabadhi ambao kwamba ni memorandum of understanding, ambayo itakuwa ni kama mwongozo wetu ili wale vijana wasione kuwa wako na wasiwasi kuwa wenye mashamba watachukua mashamba yao karibuni, na wenye mashamba pia wasione ya kwamba pengine watapoteza mashamba yao. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ.